بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadyaan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Ada puning ganap pangadyaan. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikakay man taglima paayat ikakay man tagpito. In ayat nasabot Suratul Jumar. Mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan, di ayat ini pagpahati sin Allah Ta'ala pamanga bariman usugiwan bariman babae. Unim pahati sin Allah Ta'ala yan, piyahatud niya hakahinapusan Nabi Iban Rasul kalna sin ulong, kalna sin lasa, kalna sin rida, karidaan sila sin Allah Ta'ala, bukun sila piyapanjari, pahunitan, harakan, bukun da sila piyapanjari, pahunitan haliangan. Sarawa piyapanjari sila, min rahmatillah, kalna sin ulong, kalna sin lasa, kalna sin rahmat, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, kalugay nila riya dunya,
iwan sa lugay nila riya dunya, magad sing kabayaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, tayong tanim palman sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Palman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, agaraniw sadya. Unin ipapaagad sin Allahu subhanahu wa ta'ala yan. Ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Agaraniw sadya, paragbusan niyo sadya. Bang niyo iagad, iban piaragbus niyo, hakabayaan sin nagdaak ka niyo. Ma unzila ilaykum, amunain Quran mahamulya. Bang niyo yan iagad. Ahsanul kalam wa ahsanul ahkam. Naagad niyo insarayaw-rayaw kalam, naagad niyo insarayaw-rayaw hukuma. Bang niyo naagad insarayaw-rayaw nasabot, fihi sa'adatikum wa palahikum. Doon hayan, inikasanyang kaniyo, hakabuhi niyo, iwan hakamatay niyo, dunhan madawhat niyo, in paruntungan niyo, hakabuhi niyo, iwan hakamatay niyo. Mga anak ka po, ulong sinallahu ta'ala haipon niya. Lasa sinallahu ta'ala haipon niya. Uyag sinallahu ta'ala haipon niya. In nasabot lasa. In nasabot kuyag. In nanggayunggong dahad to. In timay madahad to. Amura imbar iman usog. Iban bar iman babay. Mga anak ka po. Mangannal kita niyo marayaw. Bukunin dunya paghulaan. Adlaw-adlaw in dumatong, adlaw-adlaw in mig. Mga anak ka po, manumtum kita niyo marayaw in dunya bukun paghulaan. Aun sadya ipahapit kato taniyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in paghulaang kakal amuna in adlaw akhirat. Dahil nga sababian palman sin Allahu subhanahu wa ta'ala, agaran niyo sadya in kabayaan sintuhan niyo. Bang niyo yan na agading kabayaan sintuhan niyo. Amuin yan, biyay taha Quran mahamulya. Paruntungan kaniwa kabuhi, iwan paruntungan kaniwa adlaw ka na kan. Mga anak ka po, puno yan hinangun. Min qabli ayati akumul ajab. Hari pa kamuratungan sin siksa paja. Sin siksa biglaan. Wayron signal. Misan imbay tayong signal, ya dagbot din na magkakadimano siya. Kaya lang na bukaon kita niyo si mga magnanasihat ini. Mga anak ka po. Min qabli ay ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Paragbusan niyo yung kabayaan sintuhan niyo, hapangatayan niyo, hasuara niyo, hahinang simba pituang gauta baran niyo, bang niyo yan na paragbus, sa'adatikum wa palahikum. Kasanyangan kaniwa kabuhi, kasanyangan kaniwa kamatay, iwan paruntungan kaniwa kabuhi, iwan paruntungan hakamatay. Hari parumatong insiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala, biglaan, wa antum ghafilun.
Kaya pahil-pahil sing kamo. Hindi da mamahil-pahil. Wala piyahil-pahil sin atay, wala piyahil-pahil sin suara, wala piyahil-pahil sin pituang gautabaran, amura in bar iman usog, iwan bar iman babay. Ang anak ka po, aun dumatong kato taniw bigla, min haysu la tas'urun, hari nato ka na naman, diagpakan na. Taniw mga anak ka po, na bang di magpak na. Ang paniya wala na hinanging kabayaan sintuhan, tayong yung parman sintuhan na baita niya, ang mga manusia, piyahil-pahil nila, lirap-lirap nila, in baita sintuhan nila, maingkan piyarahan sila sulat, piyarahan sila nabi, piyarahan sila rasul. Antakula nafsun ya hasyarata ala ma parrattu fi janbillah. Pagdatong hayan, diagpakan man sila. In pamung sin tiap-tiap ginhawa. Pamung nila na pabaran nila. Bukon na pamung nila papagkahin nila. Way na lang nabihan kabinsa na. May time pamung nila kabinsanaan, bukon way nabihan dayaw karayawan. Ala ma farrattu fi janbillah. Sabab wala nila hinang indaakan kanila sintuhan. Kaya parahan sila maghido kanila. Kaya parahan sila sulat. Sakawa, wala nila tiunay inhak sintuhan nila, in kawajiban nila magtuhan, wala nila tiunay. Wala nila tiunay inhak sin pagkahila, kawajiban patuhan, iwan kawajiban papagkahinila, wala nila tiunay. May tayad to. Hasabab sin pag-anyaya nila, pabaran nila. Hasabab sin pagpupuro nila. Hasabab sin panulangin nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu laminas sakhirin. Nagpupuro pa sila. Nagsirik pa sila. Nag-anyaya pa sila. Uno pa laminas sakhirin. Nangudyo-udyo pa sila hasara sintuhan. Nangudyo-udyo pa sila naghinang marayaw. Nang lagi-lagi pa sila hantara nila magkahi. Imbar iman, wala nanudsud. Lagi-lagi un siya, di da siya sumambag. Udyo-udyo siya, di da sumambag. Ingkan niya harap katan pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyanto niya, halawm siya tatandasan. Halawm siya, sa kaula-ula, halawm siya mag-exam. I-study niya katantan, bang man siya makapas. Sa kaula-ula, halawm siya pag-jihad. Study niya, biya dining kagin niya mga to. Amuad to mga tuan. Na impamong si mga tao, diagpakan man sila. Long na way na bihay ni kabinsanaan. Way na kapako yan. Ang paimbar iman, wala pariyaragpakan silang itiban lupa. Hihinang nila ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum. Wa aslimu lahu. Min qabli ayatiakumul azabu summa la tunsaru. Nagbalik sila pakabayaan sintuhan. Nagtawbat sila. Hinang nila indaakan. Tiyang kisan nila iliangan. Naampay mga ini. Tuway na riagpakan na. Way nakapakuyan nila. Way na makatawang kanila. Sa na sila imyan. Way na long nabihin ni kabinsanaan.
Iaksil nila na imbaran nila, blinim nila na imbaran nila, mahita sila wala nakahinang. Inhinang nila nagkupo, inhinang nila nagsirig, inhinang nila nang lumusin sara sintuhan, inhinang nila pamangi, nang lagi-lagi sila, nang udyo-udyo sila, hasara, iwan na hukuman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pempalman sinallahu ta'ala. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Pamong si mga tao ini, kita nila maning kabinsanaan. Dagpakan na sila. Banglaong nin Allah Ta'ala hidayatan kami. Di daman kami mabihay ni. Sinperahan sila nabi. Sinperahan sila rasul. Sinperahan sila rijiki. Sinianughara kanila katantaning kagugunahan. Aula-aula na hamasan na to ini. Impagkaon balawi-lawihan. Inpakayan balawi-lawihan. Inkatan kagugunahan balawi-lawihan. Sarawa wala nilahin ang ingkabayaan sintuha. Dito man sila ragpakan na. Sing kamumulahan. Way nakapaguyan. Way na makatawang kanila. Impamung nila. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal ghafili. Lakuntu minal muttaqin. Bangsa jalong na yanugharaan kami sinallahu ta'ala. Hidayatan kami. Nari daman kami mabiyahay ni. Bukod na tubunal, kaputing nila katanta. Uno pa, parman sinallahu ta'ala. Aw taqula hina taral azab. Pamung nila sumunod. Waktu kita nila na insiksa, imulka dagpakan na sila. Law anna li karratan pa ako na minal muhsinin. Ang isablong niya, dihilan pa kami sinallahu ta'ala waktu. Dihilan pa kami sintuhan waktu. Hisuin nakapamungbihan. Mga tao daruha ka. Mga tao, kriminal patuhan. Bangsa jalaw na dihilan kami sintuhan pabarikun. Law anna lana raja'atan ila dunya. La amal na bitaatillah. Bangsa jalong niya, dihilan pa kami sintuhan, pabalikon pa dunya. Wa ako na minal muhsinin. Parayaon ko na lang niya, in pagtaat ko, in pagibadat ko, in hinang ko, in katan pakaradyaan ko, way na agarun ko napso ko, way na agarun ko syahwat ko, way na agarun ko pikilan ko, way ron na agarun ko pikilan magadakaiwanan, inagarun ko na sadya pa ako na minal muhsinin, magmarayaw na ako patuhan, puwasim magmarayaw patuhan, magmarayaw na ako papagkahi ko. Parman sinallahu ta'ala, bala. Parman sinallahu ta'ala sa sambakan kaniya, bala, kadya at kaayati. Ingkatan yan, bukun bunal, himbay tak mo yan. Imbun na alamin din nga Tuhan. Piaratungan kau. Piaratungan kau maghihindu. Kadya akal huda. Piaratungan kau pamandu din nga Tuhan. Piarahan kau rasul. Piarahan kau magin ini kitab. Sumarawa. Piang himuting mukatan. Ayat siwi-siwi. Ayat dakula. Piang himuting mukatan. Tanim piang himunal mo. Akal mo. Pikilan mo. Napsu mo. Sahwat mo. Ikuno yang mga tuan. Bal kadjaat kaayati pakajab tabiha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Piarahan kau. Ikuno yang mga tuan.
biya simasa na to, inni mat pagkaon, inni mat, hindi na kaurimig di nga bay, dupunan mo na sa dyan umbol, yadto na yung pagkaon, yadto na yung tiula, yadto na yung pialam, yadto na yung katantan, badyo, damikyan, yadto na rumatong, yung katantan, kakukunahan mo. Habang man kauri manay kudi nga kabayaan sinallahu ta'ala pialuhay na kayo mo. Mga bariman, al-muhsinin, al-mukhlisin, al-mutiina lillah. Nagmarayaw sila patuhan, nag-ihlas sila patuhan, nagtaat sila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampain sila ini namung naligaw. Na mga anak ka po, manganal kita niyo marayaw. Paano man sinallahu ta'ala, piyarahan na mo kaw, nabi, piyarahan na mo kaw rasul, piyarahan na mo kaw maghindo, pakajabta. Piyang imuting mo sa jayan. Wastakbarta, nagabbo pa kaw. Sinway na hinang muhabaran mo. Yung pagkaon mo, kawasasintuha. Yung pag-inom mo rin nga kawasasintuha. Iningat mo yung katantan niyaon, wastakbarta wa kunta minal kafirin, piag-abbo mo pa, iwanin ikaw tuod, kaya kahagad mo ang sara sinallahu ta'ala, di mo agaron. Na mga anak ka po, amod tinayat, mas sakitan ni wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin pamaugbog si mga sahabat sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Kabtangan sinambok sahabat, haupo. Kiyawa niya rari nga kabtangan. Kaya nga hadis sin junjungan alaihi salatu wassalam. Uning kabtangan niya, kun rahiman, kunu ruhama. Inhinangon na to ni pakaniya, magkasilasa. Inaigamasa na to ni pagkasilasa. Ilaw mo kasi. Oo, naong pagkasilasa sa umpiyuhong mo. Oo, naong pagkasilasa sa inatulan, bukon atulan di nga kabayaan sintuhan. Imbari mando madlaw, mangayo sila patuhan. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Fa innaka anta khairur rahimin. Aun paglasa masa natuin. Sa kawain paglasa, atulan kabayaan niya. Bukon atulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, kun rahiman, agarain atulan pagkasila sa kabayaan sintuhan. Muna-munahan, tara mo iwan siya. Di magkakunahan intuhan, karayawan deng kato taniyo. Kita niyo magkakunahan karayawan deng atuhan, aula-aula na yung puntukan niya lasa. Bang maigin lasa. Bang di kumugdanin lasa, pagiluhala. Na bang di kumugdanin lasa mo, pabaran mo. Mag-ato impikilan mo, iwan simbaran mo. Mag-ato mata mo, iwan sintian mo. Pula mo yari habaran mo nag-ato katantan. Sa wayruin dahil ninusin tao. Naita yadto. Ittakhadha ilahahu hawa. Di man siya makad singkabayaan sintuhan, inhinang niya Tuhan napsu niya. Inhinang niya Tuhan syahwat niya. Inhinang niya Tuhan akal niya. Bang niya hinang Tuhan imbihad turagbus. Way hinang niya kurik. Ruong katan. Paiman sinallahu ta'ala. Waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah.
Wayroon hinang niya kurik, na yung pangatod sintaw biyahon kurik. Bang impikilan sinta uri niya paakaron pakabayaan sintuhan, ayaw pari rung inrung da. Misaning kurik rung da biya na sin jimatuha masa na tuwin. Laung similikan kaming kurik, laung sin lanang kaming kurik, laung sin Russia kaming kurik, laung sin Arab kaming kurik. In kurik da, in bunal da, amura in paakaron niya, inakal niya, in nafsu niya, in sahwat niya, pasalakan biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala bil i'tisam bihablillah. In pagbaubukan, kalam si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kun rahiman, takun muhibban. Hinangun na tuwing kita niyo, maingat kita niyo manglasa, maingat kita niyo kalasahan, inagarun na to, kabayaan sintuhan. Nabang mabihad tindagbus, muhibban ilallah. Di na to hibutasin lasa na to patuhan. Bang kita niyo malasa patuhan, lawin lasa sintuhan katutan niyo. Napapatahon na to, nahawaran na to bihawon, hising kialasahan na to. Banging kialasahan na to, tao, pag-ig simpan niya, plian niya, liasa na to, hatao, ubus ng prakala. Sa bangin liasa na to yan, hatao yan, kalna, dia kita niyo sintuhan, nagkasilasa, haway puhungun, sinangla sa iwan sin liasa, sa gawa iniagad sadya, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw susungon. Kaya ingatan sila sintuhan ni pangasuo sila. Aynal mutahabbuna fi jalali. Kaya ingatan sintuhan sa ipamalahayap. Auno na in naglasa kabayaan ko, kalna kumya kada kabayaan. Hadlaw ini. Pasilungon ko sila hasisilungan, way nakasilungan, dahil dakuman ito. Mga anak ka po. Kun rahiman takun muhibban ilallah. Hinangun na to, impagkasilasa, hakabayaan sintuhan, bangyad to timubo. Imbihad to ragbos, di kabayaan magigin. Di kabayaan mangjangki. Di kabayaan mag-abu. Di kabayaan si mangi, ing kabayaan mo sadya pagkasibang paglasa. Inikasan niyang si manu si hadun niya pagkasi ibang paglasa. Bang nabihad tum pakaradyaan nila rihadun niya, pasurun sila sinallahu ta'ala surga bigayri hisab. Yan mga tuan. Takun muhibban ilallah wa ilan nas. Malasa na kau patuhan. Imbunga sila sa mo patuhan, malasa kau hapagkahim. Ayan mga tuhan. Malasa yung family ha family. Malasa in nakura haraayan. Malasa in buhi ha patay. Hindi aksintuhan nagkasila sa manusia. In kahayop-hayupan asal karya asal yaong paglasata. Sa kalibya hayupin lasahun sintaw biyaon, in pagkahini manusia di lasahun. Ano yan mga anak ka po? Na, kunin panawag-tawag sin Allah Ta'ala na ka po Adam. Ya kau anak ka po Adam. Ana laka muhib. Pia panjari takau kalasahan. Bukun takau pia panjari kaastulan. Agara sadya ing kabayaanku. Parman sinallahu ta'ala. Apabila mo iagading kabayaanku, sutsi inatay mo, sutsi in jasad mo, sutsi in nyawalihan mo,
Sutsi ang kabuhi mo, sutsi ang kamatay mo. Manasin sutsi, malano. Magkagunahan kita niyo lano patuhan. Bang kita niyo magkagunahan lano hantara na to magkahi. Di damisan kita nurihilan pahala. Magkagunahan kita niyo lano hantara na to iwan sintuhan. Unin hati sin lano yan, pag-ibadat patuhan. Intaw nag-ibadat patuhan, tutsi. Intaw nag-ibadat patuhan, malano. Intaw nagmaksiat patuhan, misan siya malano apangatudsin sila mano siya. Siya na insa lumi mano siya tuju patuhan. Maita, wala niya iusal. Inlano kabayaan sintuhan, iusal niya inlano kabayaan niya, panapso niya, pasahwat niya, paununo na kabayaan niya, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya hinang. Mga anak po, amwad tu imbiyay ta kato tanyo, sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganap pa simbay ta kato tanyo, sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah sa bunal tuod mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya iwan haadlaw akhirat. Hinda siyo sila yan mga anak po as-sa'id amo na yung tao pasanyang unsintuhan. Ang pain tao pasanyang unsin tao amo yung kita niyo pakaniya magpasanyang baliskat. As-sa'idu in tao masanyang kapag pasanyang dengan Allah subhanahu wa ta'ala ba'idun anil ma'asi, malayo siya dengan pagmaksiat, malayo siya rin hinang kaharam-haraman asibi bandakula, lialayuan niya yadto. Ang paintaw masanyang kakabayaan niya, kapikilan niya, iba na pag-isunisunan niya, as-saqi. Taumangi siya patuhan. Maita. Man fa'alal ma'asi wal munkarat wal muharramat. Tabab hihinang na maksiat, hihinang ni mungkar, hihinang niya in kaharam-haraman. Dahil nga sabab yan, mga anak po. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, wa ma takarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu mimma ibtaradtuhu alayh. Biyata sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. In mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maglumba-lumba sila, hikasuok sin atay nila, hikasuok sin suara nila, hikasuok sin pituang gautabaran nila, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Imbukon bari iman, naglalawag, biyadin ni kasuok niya papagkahin niya, amoy makusog. Misan dayan, kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman siya makakadto pa mga makukusog. Na, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma takarraba
In uno-uno na. Hikasuok sin manusia patuhan. Amo ating pag-apas-apasan sin tao. In hikasuok sin manusia tuju patuhan. Amo na in pardu. Amo na in wajib. Nawang munahin ang in pardu. Bang munahin ang in pardu. Bang munahin ang in wajib. Ikaw na in masuok paluwag. Nain tawihon, paluwag sin tao. Bukon, paluwag sin Tuhan. Pangkaw na masuok paluwag, na ikaw mataod. Suok na kau pakawayaan sin Tuhan. Bangkaw masuok pakawayaan sin Tuhan, kakausan da sin Tuhan yung manusia, pasukon kau madto. Na mga anak ka po, in bar iman usugiban bar iman babae. Harap nila madto. Simuok sila pakawayaan sin Tuhan. A'zam amod timulya. Amod tini karayaw kato taniyo. Amod tini kasung sin karayawan na to dunya. Iwan ni kasung sin karayawan na to adlaw kana bang taniyo, piag us-usan, sumuok, himinang, sin uno-uno na wajib kato taniyo sin Tuhan, sin dumiwan sinadlaw. Bang nato, kiyati butanin wajib, kati butan nato yung sunat. Bang nato, kiyati butanin sunat, kiyati butanin wajib, bang kita niyo magkabtangan, kabayaan sin Tuhan. Bang kita ni umato, dinatulon na to kabayaan sin Tuhan. Bang kita ni rumungo, ging kabayaan na to dunguon. Bang na to pahibalo ng pito ang gautabaran na to ini, hibal kabayaan sin Tuhan. Bihaon mga anak ka po. Halawm sambahayang, hakuwa sin sambahayang sasaw. Nagkukuliik in tao, nagkukuliik in panyap sin tao, halawm sin sambahayang, hakuwa sin sambahayang. In bar iman usog, iwan bar iman babae, mumus. In tindog nila hapardo sa bahayang harap patuhan, tindog tulid. Manasin tindog tulid, way makasasaw haatay nila, way makasasaw pangatod nila, way makasasaw pangdungog nila, sabab mag-alup in-ipon, iwan tag-ipon, doon hawak to yan. Mga anak ka po, imbar iman usog, iwan bar iman babae, dirrahmati wal maghfirah. Impangayon nila patuhan, ulong iwan kaampun. Apabila rihil kay mo sin Tuhan, ing kaampunan, ing pag-ulong iwan paglasa, in kabuhi mo. Harua kahalan, sindum iwan sinadlaw, hakasigpitan iwan, hakaluhayan, ahabbu wa khairun indallah. Ikaw na in kialasahan sin Tuhan, ikaw na in sarayaw-rayaw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkakunahan kita ni Abihad Turagbus. Sabab, in adu Allah, in kuntara sin Tuhan, nagliliki-liki ang manusia. Meta ito nagliliki-liki. Wala sila kihunitan manasa ta manusia, aula-ula masanatuin. At lang nakublit-kublit to, niyadto na, tiyay kuran niya na, in pagtuhan sa punal. Tiyay kuran na sin atay niya, tiyay kuran na sin suwaran niya, tiyay kuran na sin pituang gauta baran niya. Kita yan mga tuwan. Ada punim bar iman, usugiwan bar iman babae. Harap nila patuhan, kauhaan tag-upat kajam. Unim pamung nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo sila ruwa. Unim pangayo nila ruwa. Amin hino kanila sin Nabi.
Uninino kay nila sin Nabi dua, Rabbana atina fid dunya hasana. O Tuhan namo, mangayo kami kay mo. Yung pangayoon namo kay mo, dihili kami karayawan dunya. Pula-pula mo yung karayawan dunya hamasa na to ini. Ya nalupas, wala piya kaya karayaan sin Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasana. O Tuhan namo, ano garawi kami karayawan dia dunya. Wa fil akhirati hasana. Iwan karayawan hadlaw akhirat. Wa qina azaban nar. Tangkisan kami ring pinalkatan. Murah-murahan mga anak po. Mag-uus-uus kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Yung mga kahalan na to ini, tantun na to. Biya kita niyo sin halawom nag-exam. Na murah-murahan bang man kita niyo makapas. Hatatandasan ka to taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intiyo-tiyo kasanyangan dia dunya sa taud-taud karayawan hadlaw ka na kana. Tub-tub na rin to, miabot na sa binwakto na to. Uuhon na to. Inyawalihan na to. Uuhon na to. Injasyad na to. Uuhon na to yung kabuhi taniyo. Uuhon na to inatay na to. Insuara na to, impito ang gautabaran na to, pataalukon na to, pakabayaan si mahasut, si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.